ihangere rutwirende teganisa bw'abanyambondo bebeka bitari kushana kandi amaheko rwo mu kagugwa East Africa gari yo mu ihangere okuma obusingi. UPDF eri mu Congo as East African Standby Force emanyi batwire abantu bakatwakira je na mnonga wa civilian population bakatwakira bashemererwa nati abantu bari mu magogabo. Twenda UPDF egumize mu na discipline yetu eri kwereka abebyo kwerinda ogwa hateno bashaba batura okwihara okutambura ombwire bwekiro. Don't move at night across borders. Ejimyanya jirimo ki security deployments. Nyecho ni bakola defense yambahe bagisiba tubakakuzamba wo mutwe. Muriyo muteganisa ki abalenzi bo busigi. Okorgerera har RDC kandi hariho abaroho bakoresa obwire bwo butabanguko obu okushubura mu muringo guru kwenda amateka kandi aba bashabwe kwegendesereza. Abantu batangije kandi kusimagolinga ebintu bari kubeta muki mu Uganda bari kozesa ki obwire bwo bwakavuyo. So muyone mutabula abalenzi bo busigi mutegereze ensibo yatebenkane customers zagaruka noza kuza Congo sure ebintu obirete bikwalira muki omumahanda birungi. Ebyaro revenue na immigration haribonaga na border omu district ya Kisoro bikemera hagwo rutaro rwa DRC kandi ubwo hatitine miliyoni ekorwa mu mwanya ogwo oyirebye obushubuzi bice munonga kandi hina abashubuzi abo twagambaho n'abahanshongeji. Uri kureba ipiki za parkinze ziri gutera manegete mu Congo simbizi cyabaye abacuruzi no hepfo bose baricaye. Bari kugenda neza ko imodoka zitari gutambuka byogenda neza gute. Yari imodoka ziri gutambuka zigatambuka neza cyo kugenda neza ariko ubu ntabwo bari kugenda neza kuko nta modoka ziri gutambuka imipaka isa n'ifunze Rwanda na guhangayika. Ahitwa handikire Mbozeji Empungi 200 nizo zaba zataho mu Uganda. Gasha kwa keta tuzarirwa.